Kani gadega Pati CTV. Ke St. Peter's Secondary School, Lai Lingkon, haka arpnyo terek mentau benai, kala kente kelama nak bentai ban rakhe, ya ke Golden Jubilee, bat yang ni ke jeng rakhe, ya ke ni ke lengkos nam ke Basan Pau, kani ke skol, la play do MP ke Shillong Parliamentary Seat, ba Vincent H. Pala. Haka balai don langru, UMLA ke Sora Constituency, ba Titus Khan, UMDC ke Langkerdam Constituency, ba Jan Sing Tunsong, ke Block Development Officer jong Khat Arsnong Lai Kro, CNRD Block, ikong EL Warjri, ba Alanson, Shabong, bolong Serdar ke Ilaka Lai Lingkon, kirang ba Snong jong Kidong ke Lai Lingkon, kira orang ba kontop yu ba Kevin Milim ngam, bat uba S. Tentai. Ya kan ni ke skol la seng haus nam kakandai spa ndru punyong, da ki bor sensar Snong jong ke Ilaka Lai Lingkon. Bat hadien kan ni la IT no, man penya ya kan ni ke skol, syaka balang ka thalek haus nam kakandai spa nyu pupra. Ki balai don lang hakani ke sngi kontop ru ikit khot ke managing committee jong ke skol parish priest, hakajuk ke por bolong ru principal jong ni ke skol Father Sebastian Karmoplang. Hakani ke sngi hapadeng uslap bajur bar ke jing kriat ki khana skol ki badang pule bar ki bala pendap ru kumju. Ki la ai ki jing ruai ki jing shat ki perchong set ikinong wan simenta. Kani ke skol ke bran menta palat pras pangot ki khana. Kedai ke wei ni ke skol ke bala sei bon ki start bar ki kraw perkhat ki ba ai ki jing sakri ya ke imnang salang. Nalor ki wei pat ki bala ajing kran hakani ke sngi. Ubat Titus Khan kum sembut kongsan la penpau ke jing skokmen ba ke skol kala ban sakri bat kenjo menta syaka san post nam karta. Bat ula penpau ya ke jing klo u banyak trelang bat ki bor pnya skol bat ke kenhuan ke bathau ya ke program le kemen. Haka ban pelong ya ke jing rakhe. Nakaliang ba Vincent H. Pala habakran haka jialang kum kongsan ula penpau ba ke skol haka jing ya leti menta la san post nam kala ikendo ya sibon ke jing Henry kum ba ka pau menta kani ke skol ke yang kum ke caka ban ajing start ke ba pakatam yiki long dien ba diki pateng banwan. Ula ongru ba amdan nanti ban poi se ke jing job lai tang na ke jing tristom bat minat ba ula banjor ba ke jing start ke long ke baran kam hagani ke jok menta. Ukmi nanti ru ba hadien kani ke jing dap san post nam ke skol ke nang keu irat hagis ngi banwan. Ba ula ban rap ru ba ke jing start ke dai ke spa ba ke ba koridor ke ba wei pa wei udai bandan. Hakoi pat kaliang uba ke khar pomtia uba dai ru no hikai bat kum khna puli hagani ke skol. Bat kum udkhot jong ke celebration committee ula pun pau ba ke jing kala ke long ke ba amla ban muddor ba pun pau ba kam long ke besok hak jing ya lanti kani ke skol ban kenjo aja ke jing dap san post nam karta. Kani gadega Pati CTV.